Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka Maulai constituency uba Bright Stalwal Marbanyang hagasni pelat Paidbah ya ka scheme MLA arja arpusaw arpusan habakren hagajialang ulat herting iki Katto kani Nongialam Shnong jong ka Maulai ki lam Bakla u Paidbah dak bakun tho yu hagarin san social media ulong bagini Nongialam Shnong ki mi hapo media dak baki ong baki let mi hakawe ka Shnong dak baki ong baki hab ban marmat hi dalade ki surok dak baki ong ru Bakla lawan lam UMLA but MDC hendai kim shimla lei uba bright ulong banakalyang jong ushu ngap jar ya ni jingkan tho hendai u update hadu kan sngi bun pelat ya MLA scheme ban penpau ya kani ulong banakalyang jong uladap ban pendap ya ka kamram bad uladap pha ya ki shithi shaki Shnong ban ya tho bala baha ya ki scheme ba Shnong jongki hendai kata ka shong sah ka Shnong hangnu kan pentrei kata ka baha jong MLA scheme Ulong balada ki sngodan kam balay kim pentreno ya kata ka baha buladap ay nak benta usnam arja arpulai arpusaw. Ulong baka jingmat ka jongki ka longtang banyalam baklay Paidbah ban kentho ay MLA bat MDC jong ka VP bat ong banakalyang jong ka seng kam kwa ban kawang mau yano klem daw henday lada ki wey ki kawang kti ki don ka hok ban kenther ya katu ka kti ka babit haki. Ulong baka ni jing penshay jong ka longtang ban kenther ya katu ka kti ka baki persyang ban kawang ya Badi MDC uba Edison kar umnoy. Habashit habashai. Ngakwa ru ban ngala ap mentala Katto kani benai. Nama lagi ni si ngai kidan aku social media. Oh, ngale si barok ni kidan Katto kani Shnong. Bar Katto kani kinong peniak Shnong. Kiba persang banyalam Bakla yu Paidbah. Daga bami ko media. Ngakwa ban keren kani ngap kani kasi. Ngai po social media ni ngam keren. Nama ngaap ya kasi kabukum kani ban Jubab ya kita Nongialam Shnong ngamong baro ilang Katto kani kiba persang banyalam Bakla yu Paidbah kiba mi po media oh kilet ban mi hakawai ni Shnong banyak yang kata kelenti bagi ong ba kila dongkam ban marabat hidazin ya kata surok bagi da ong ru bahana bagi la wanyalam yu MLA ya wanyalam yu MDC nei kampoi sei Ketari kajing kada ketari kajing keren kejongki nei Paidbah nganong banakalian kejongan nakalian kejongan kidon punya Shnong hamni kiru kilong kisaki nakalian kejongan hadian bangajok ya election MLA ngalalit banyak kendu ikinong punya Shnong banyak keren bertentip seki ke ka bah baka sorkar kamang limba jongan bat kumno nakalian kejongan nganten telud lani nganten trekam ya kata bah ban perpoi la kalong si Shnong lani sa kinu ki beneficiaries ki banyok nong nagadeka MLA scheme ngala pensya ban ngalaong ban nakalian kejongan la kalong hakadeka mention sen mga plat scheme ya ka scheme lani mentau sen mga plat ka SRWP arsaw arsan ngala tho ya ka city sa kaway pagaway ka dorba Shnong ban ong ki nakalian kejongan mentau sen naga SRWP arsaw arsan ngalamang kata-katalak na kata Shnong ke jongpi ke Shnong hapi hangnu ki kwa bentre ya kali ka bha hapo ke Shnong ke jongpi kata di bangalale eru ya kata ke Shnong ka bakinong punya Shnong o kinabi po social media bagkem tho yang aku Nongialam yang aku MLA jong voice of the people party berkunjuru ya MDC jongi ngangong ada berpendak yang kekamram katkum kabha katkum kajingla kajongan kalau ada berpak ke siti sia ke Shnong jongpi bakiru kilapani hangno ban pentrei lingba kata kabha MLA scheme ngalingo balik pimia thoropat ya kata ha katu scheme nagal yang kajongan ngaladat ai maladari ko pisodok kam ya kata balik pimong balik pim pentrei no ya kata kajakan lingba kata kabha kabangapha lingba arpulai arpusa nei Paidbah kadai tang banyalam Bakla yu Paidbah ketari ke timut ke jongki tang banyalam Bakla yu Paidbah banakalian ke jong MDC lain MDC ila de banyak kendu bat kitu kinong penyak Shnong ha kitu ke Shnong lingba ke MDC scheme ila le kendu kinong penyak Shnong bat kilayalam sa kitu ke jakar kilayalam sa kitu ke jakar sa kitu surok kapal snio mo ba edi la dale ha ketu jakan ba edi la let ban survey la khat engineer
balik ya ke plan and estimate nang tak tu suruh ke bikin pau social media ban kena ini ban kena yang Malay bat UMDC lalai lam engineer ladai balik ke plan ke estimate ladai ban pa ke proposal ban haswa bikin plat media UMDC jungi dangi kenduk yang itu kena pihak Shnong baik kita keli kumno ba atau skim UMDC yang ladai ban pa ke proposal da kumno license nem layo ban pentrei ya Katto ke surau snap mapi Paidbah kumno kinut ban nyalam Bakla yo Paidbah kumno kinut ban thok pepen keritang ban nyalam Bakla yo Paidbah ngaku abang pensyai namar ndai bagi ku abang kong ma na kalian kata ngingim we are not interested ban lek ban ben ban kho le ban kong ma yo no khanda Nrei hama kibai ngajong ini kawai. Lara kibai ki kawang keti yang ini. Idon ka hok ban kantier. Ya keti ka babet hakamet ka jungi. Dia ndai Paidbah. Lara kibai ki kawang keti yang ini. Idon ka hok ban kantier. Ya ketu keti ka babet hangi. Baka jik percaya ka jonga kalong. Tang ban kantier. Ya ketu keti ka baki ki persang ban kawe. Yang aku boleh beli bat yai ba Edison Karmelut kum UMDC. Sakaway pa kajingjan, hakaway pa Shnong. O kay I, kumno kajingkran, jong way ni kino penyak Shnong, hakaway ka Shnong. Kajingkran kabanga ngakamsa, ndai kiparlok ki jong ati ong kaya snow yu tu kajingkran, ngong em. O kran kumta, ngakam nong interested ban sngap e kajingkran kajuki. Ndai limba kajing kajuki ngasngam. Bat on ta ngasngam, mo ngong bali. Ulit bantiran kumta kumunong ngelam Shnong habis bat kawai ke skim lingba ke PWD ke berung hakawai ke Shnong hang ni hapo uput usang ke Shnong mulai badak baong lingba ke social media berkikut kubur oh saya delayo kena surup pek yo pi ainam show A show B show C Henry mau uang nga ainam yau ane B no C jongu I po social media ya kata bakata ka surok kare kathi ka surok hang thi po mulai nong pedeng Paidbah ngaswa bertentit akabat jong thi Paidbah kata ro kam pensyai namar ka buon palat ka jikran kento bar ka buon palat ka jing kawang keti yang aku membeli jong mulai konsensi bar kum juru yo MDC jongi naga voice of the people party ngaswa bertentit kino penyak Shnong kita nangi. Nah kalian kata sesi 4 hadian Bakla job lai kendu kino penyak Shnong. Banyak kendu iki. Banyak selok baki. Kiru Pynsngewthuh ya kerkom terekam ke jonga. Ngalalek lai kendu iki. Bakla poi haman la kawai pagawai ke Shnong. Bakla ong ini kitentien. Kadang kami ini bangin trelan. Kadang kami ini bangin trelan. Ngong to se. Mas job collection arpo orpulai. Ngong to collection kelakut. Nginyabu na ika politics syarut syuan. Nrai kiru kitray ng tau Paidbah. Ngaru matray ng tau Paidbah. Ini tray lang. Ngini mo yawo kejap. Iwe pan. Ba't nga da ongru ini kikentiyan. Baladon kinu kiskim. Ladadon kinu kiskim. Iba sateng. Haki Shnong gijompi. Pentip syana. Namagari kakamram gajunga. Ban budin yaki. Ngamday. Utawa mali banong ba oh Katto ulas sedang tu mensua ngamtre banbudin ya kata ngong en ndai kamram go jona la sedang menuru ngamtir ndai kampat urung ndai kamram go jona banbudin ya kiskim kibalarin bakawai ni kita kadai ke skim hangti apo mulai nong treng ngabudin ngani tuipi hadirin Katto ka dipur ngalalek bagi engineers kakum ka jingtip ka bangiyo na Shnong ibapir ngalek tang bagi engineers balik ak di spot ban budin iya kiti skim kiba sateng bakawai ni kita kadai kati ka skim hangti hapo mulai nang treng ngalalek bagi engineers kum basisnem siteng mensuara ne hapo arsnen on the spot bagi engineers UII napo ka Central Division ngalalet hangti batki ban pek ya ketika surok ke basateng labun li lapu phos nem
Bat on la point tu ngala keli ke engineer. Jayu bat kene kesurok. Yang seri tadi ngala depan pak proposal bat mau kamsian la point sino. Kalakut. Orang lagi prepare fresh proposal. Prepare a fresh proposal with a fresh estimate, but sepatnya saya kesorkan dari sepok kepilih department. But hak jinglet kesungan nanti on dalat nanti nanong po nanti PE on dalat nanong preng nanti ini CPOE nanti nanti hantai po mulai nangkwar ketika suruk kebahasan on setentrino keban connect ya ke blok 11 patrin bat ke blok 3 mulai nangkwar ke balik sepok senapani. Mengalit kanyalang lagi engineer santuru nama ke don kecing dongkam ban connect ya ke tu suruk hantu ban hanturu. Lalu lapan biang ke estimate, bab engineer wong no, wong se ngin pedulungan.